муаллима ба барномаи мо хуш омадед. Солҳои пеш ва ҳоло ҳам шумо бо афроди зиндонӣ ва наздикони онҳо дар озодӣ хеле сарукор доред. Ба он маъне ки як тарҳҳое доштед барои дастгирии онҳо. Вале дар ним соли ахир дар ду зиндони Тоҷикистон, дар Хуҷанд ва Ваҳдат, ошӯбҳои хунин сар зад ва бархе аз масъулони ин зиндонҳо ҳоло зиндонӣ шуданд худ ва бархе муҳокима мешаванд. Вале чаро якбора дар ду зиндони бузурги Тоҷикистон чунин ошӯбҳо сар заданд? пештар худи ҳамин соҳа ба вазорати корҳои дохилӣ тобеъ буд. баъдтар рости гап ҳамин солҳо мо хеле кӯшиш кардем, гуфтем ки азбаски худи системаи милитсия як системаи хеле сахт аст, кадрҳое ки ҳуқуқи инсонро на он қадар риоя мекунанд, хуб мешад ки ба як муассисаи шаҳрвандӣ дода шавад, яъне ки ба вазорати адлия. дар ҳақиқат ҳамин чиз шуд, ба вазорати адлияро доданд. аммо ҳамон ислоҳоте ки ваъда карда буданд нашуд, чунки бо ҳамон кадрҳои пешина, бо ҳамон системаи пешина, яъне ки то ислоҳот нашавад, унҷо дигаргунӣ намешавад. ба ғайр аз ин, вақте ки дар берун, дар вазоратҳо фасод ҳаст, унҷо пӯшида аст, ҳатман унҷо фасод мешавад. шахсе ки масалан наметавонад як маблағ дода ва ғайра, ҳатман он шахсҳо мумкин ман мегӯям мумкин аз тарафи ҳамон коркунони худи ҳамон муассисаҳои ислоҳотӣ шиканҷа ҳам шаванд. Чунки ман азбаски солҳои пештар ман имконияти унҷо даромадан доштам ва медаромадам, суҳбат мекардам. ҳатто ман ёд дорам ки як нафар гуруснагӣ эълон кард ва қариб ки вафот мекард ва ман хоҳиш кардам ки манро унҷо гузоранд. гуфтанд вай намехоҳад, ягон чӣ хӯрдан, бисёр аҳволаш вазнин аст. ман рафтам, хеле суҳбат кардем. вай фамилияс Тошев буд. ман гуфтам ки хайр бале, ман гуфтам ки агар ту инҷо мури фикр мекунӣ ки ин ҳукумат хафа мешавад, хафа кӣ мешавад, ғам кӣ мехӯрад? Падар, модар, фарзандот. як фикр кун, ту ғами худат не ғами онҳоро бихӯр. хай баъд ҳамон рӯз якҷоя шиштем унҷо, як овардан як авқот ва хӯрдем. ва чанд бор бо телефон онҳоям баъзан занг мезаданд. бубинед ки агар фасод набошад, шаб баъзан занг мезананд аз ҳамон муассиса. яъне ки ин чӣ маъно дорад? ман мегӯям ки шумо вайрон карда истодаед қоидаҳоя. мумкин гӯш мекунанд, пагар шуморо шиканҷа мекунанд. онҳо мегӯянд не, мо роҳаша меёбем. яъне ки бубинед ки ҳамин майдатарин чиз аст. масалан телефон ки мумкин нест, унҷа вақтҳои муайян аст ки иҷозат метиҳанд. худи ҳамин чӣ маъно дорад? ин ду. сеюм ки дар як шабонарӯз барои як нафар маҳбус 10 сомонӣ ҷудо шудааст, барои ҳамаш. тасаввур кунед, барои нигоҳубин, барои хурду хӯрок ва ғайра ва ғайра. ва агар шумо ба назди ҳамон муассисаҳои, масалан ҳамон якум назди чойхонаи роҳат ҳаст, агар ҳамонҷо гузар кунед, ҳамин қадар рӯзҳое ки қабул аст, мегӯяд ки унҷо як бозор ҳаст. картошка, пиёз, гӯшт, тухм ва хешу табор ҳамонҷа ба истодиянд ки дароранд. яъне ки ҳамон маблағҳо, масалан бюджети Тоҷикистон як қисмаш пӯшида аст. маълум нест ки чӣ қадар маблағ унҷо ҷудо шудааст ва чӣ қадар ба унҷо меравад ва ғайра. ва вақте ки мардум масалан агар гурусна бошад ва мардум имконияти вохӯрӣ надиҳанд, унҷо як ҷое ки асабӣ мешавед. ҳамин ду мисоле ки шумо овардед, ҳабсхонаи Хуҷанд ва ҳабсхонае ки дар Ваҳдат
هست. من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه به یادتان باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینا حتی بعدی که اونها رو حبس کردن وا خورده بودم در قربان تپه در حبس خانه. اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کارو کردیم. من با 2 دقیقه فرسیدای وا خورده بودم و غیره غیره. گپ در سر اون است که اونها این رو میدونستند که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، با دست آنها اتومات دارد و غیره و غیره، یا کشته میشوند یا دستگیر میشوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟ آشوبی محبوسان بود یا یگان عملی مخصوص طرح‌ریزی شده بود؟ البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیا تشکیل کردند و تفتیشات رفته ایستاده است، حالا تخمین ها هست. انیق گفتن هیچ ممکن نیست، اما یک چیز دیگر است. اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد، همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیشات، نماینده های مثلا پروکراتور، از کمیته طبی خطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت، خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود، باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که به حومه حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و انیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال گنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های گنرالی میتید، چقدر ارگان های مخصوص داریم. نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد، 30 نفر باشد، نخود مثلا همه رو به یراق کردن مشکل باشد، ولی که یراق هم اونها نداشتند، گویا اینکه کرد همه کرد رو از کجا پیدا کردن. اینم سوال است. البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت‌های جهان وقتی که همین خیلی آشوب‌ها می‌شود در محبس‌ها، با هفته‌ها گفتگوزار می‌شود، صحبت می‌شود که شما چی می‌خواهید، برای چی این کارا کرده ایستاده اید، بیایید. حتی خش تباری آنها رو می‌آورند که با آنها گفتگوزار کنند. حتی دور نمی‌روم، در روسیه هم همین چند مراتب همین خیلی شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابراین اینا همین مابین یک شرط می به تیزی مابین 1 ساعت یا که نیم ساعت به همین مسئله را حل کنند و اینقدر مردم تلفات شود از دو طرف. مثلا چند نفر هم اون شخصایی که اونجا کار میکردن افسوس اونها هم به هلاکت رسیدن و چند نفرهایی که عموما به این چیزها عموما دخل نداشتن اونها هم به هلاکت رسیدن. میگویند که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کرده ممکن آنها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز اونجا 1,500 مردم نشسته است محبس، نخواد 1,500 20 نفر رو نتوانند اگر اتومات نداشتن یا نداشتن اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص هست که اونها باید این خیلی اپراسیون ها رو خیلی متخصصانه اجرا کنند.